almen program mi hasabun tibefna hame mi gen seni Maldivian resort architecture identity memories and legacy anado mikama aguligen tibefna hame malumat for ko den matta kamiyog talmenak studio ko minnevi Mauruf Jamil barabada marhaba engeta kinetto hal warrangalangto ade furatama salme hame suwala kutuga kolambenu wadi mi exhibition adi mi fotuge magan maqsada ki ko pato mi exhibition ke architecture exhibition hai then mi architecture heritage bada gulifa meoti then mi rajya ge resort taka be gotun mi ge puri mesa odu neruni fote deha mi 2022 go fansa sahar wege then e faho mi hama e research hediru me bada mi realize vai cheki asuga awudu menge me furatama dihwar ka haruga architecture mi har neti gossi then ehem wima mi tourism ge mi muli duniya maqbul wegen a mi kachkir rajya ga mi resort ga architecture de mi ge mi em kurig visakaharu ge ba geddigen diam em eche be jehe kommes gotukun mi document ko fotek ge sifaga namas mi hunna dakka mi ei awgon menge tarikage bay gotuga awgon menge be jehe advocate koran far em awgon gabul kora gotuga mi haradi adde fasahar nu yes mi me kurige e rajya ge resort ta hoge kuri sifataka mi kale chita ki awun menge astuga tarika ge waram muhim bay awun tarihu muhim bay e mi dakkadi e ki e gota kuriye gendima advocate kurmuge maqsaduga baba exhibition ka fote te faha kolle ham mi almege tarika ge waram muhim mi bay ehna to den mi kurhama faha kolle fe mi document kurma ki mi waram muhim kamege gotuga ko bato mi document kurma mi kurhum ge process kuriya tawat mi research masakete terega me fortama qur'ani ya behutan tarihi malumat den mi photo e bohuri kommes waraka mi adi etanta hedde befrong be tibbe duniya ehmima mi befrong interview koggen mi ek artist mi imagination gotuga awonu develop kora image tak mi dakka deni ehmima mi e process ki danwa egota kora ikkitake architectural adi artistic kore hon tak mi tayyar korane ya be gotum hunnana models stress then ehmima e process ti dalagota e exato ge kata kora goten then e interview kora befrong ge mi hayato ge mekanta kurun waram muhim e befrong ge nitiyam den e malumat wan second hand information e befrong vidalwi e kyafa e mi e befrong interview kurun koggen mi malumat ekkoge huri size taka gut taka kal chitake badage e chitam mi architect una artist mi e chita kura tayyar kor den mi kahala kure hunta document kurumuge faada take ves hunnana kure huma ko bat ege faada take ki kuriyan wettanoge ves kurana faada take ki e document kurumuge faada take mi me fortama kamaka mi rajya ge tarihuge baymi ehmi ma awon menge handana go hunnen jenecche mi komme chita alon recreate kora kare vesno den mi anekama ki awonge mi future jeevitaka annanje mi generation taka engenje awonge rajya mi resort ta kuriga huri gotta me kale chitake adi future ga tantan hada mi hunnagas kuriga maajiga kan hinga fegge nege handa bi hunna mi kantata egegen hada mi hunna war tafatwan design na kale che mi malumat ta ki hama war muhim malumat ta ke asuga engi fonna eyek benamaki Darmen inge famena gotam veje amade aamugotega mi resort ekaki mi touristum fatur werin asa ing hamje mattaka hadafuna tanta kinatto mi resort architecture almenge tarihuge mi terega tere mi wani warran mi rajye muli duniya mashhur wege fahakan as mi mashhur wege diye asuga rajye resort taka heti rajye identity mihar mi globally battam we me mi resort taka be resort taka guligi awunu tourism guligi awunu mi bodu mi economy ge me bodu be kada friends ehmima mi tourist resort taka ad etantaga dirulani ki mi divehen no eko mi divehinge mi tarika ge bang awunu tourism ma hedi awunu menge hedun terikama mi awunu menge rattaka be gotum visna gota mi kal huriya chitake mi diye badal wegen tourism ma hedi awonge kuriga mihun dirulani startuge iterega mi tourism guligen as ega awono beachuga bangalows ta hadaga mihun dirulan farafi mi muduga bes gealan farafi adi mihar mudu adiga bes gealan farafi
అది అవడమంగే హేలుంతెరికం బీచా బెహగొతం ದುನಿಯಾಮು ಅವನಿಗೆ ರೀಫಾ ಬೇಗೊತ್ತು ದೇಕೆ ಗೊವ್ವೆಸ್ ತಫಾತು ಹಮ್ ಟೂರಿಸಂ ಆಯ್ತು ದೆ ಅದಿ ಹೇಗಿತ್ತರೋ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಗತ ದಿರುಂ ಐವೆ ಸಮ ಅಸ್ತುಗ ಮಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನು ಫಂಜೆ ಮಾಯ್ತಿ ಅವನು ಪುಡೇರು ಐ ಬೋದ ಗೊತ್ತು ಅವನು ದೇಕಣಿ ವರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮಿಕಮ್ ಅವನು ಮಿಹಾರೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಗತ ಮಿ ಅವನು ಮಿಹಾರ ಮಿ ಏಕಿ ಗೊತ್ತು ದಿವಿ ಗೊತ್ತು ಹೆದುಂಗಳು ಮಾ ದೇಹ ಗೊತ್ತು ಕೇವಮ ಮಿ ಹುರಿಯಾಕ ಮಿಸ್ ಮಿಹಾರ ಹೇರಿ ಮಾಡಬಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ನವೆ ಮಿ ಹುರಿಯಾಕಮಂ ಐ ಅಸುಗ ಅವನು ಟೂರಿಸಂ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಾ ಮಿ ಕಾಲಿಚ್ಚಿ ಸಾಬೆ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೆದಂತರ ಕ್ಯಾಸ್ಗೆ ಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಲಾರು ಮಿ ಅವನಿಗೆ ತರಿಕೆ ಇಂಗತ ಬೇರು ಮಿಹುಂ ಉಳೆಂ ಬೇರು ಮಿಹುಂನ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನ ಏಕೋ ಅವನಿಗೆ ತರಿಕೆ දැන් අර්මන්ගේ දිවේ රාජ්‍ය බේරුගේ ෆතුරෙන් සමාල් කලිබිගෙන් මෙදෙනි අර්මන්ගේ මි මුස්සන්දි සගාෆත අමිකාල කන්තතක මච්ච දැන් ති ෆෝතා අමි එක්සිබිෂන් ගේ ෆඩාතුන් කිහා වරගේ සමාල් කම බේරුගේ දුනේග මේ ලිබිගෙන් දානතෝ අර්මන්ගේ මේ ති පාකුරේ පිකොත කුරීගේ රිසෝට් තක අමි කුරේ හුන් තම්මි හොර ගොත්තක අමි හාර්මියන බදලතක අමි කම සපමු කිහා වරගේ සමාල් කම ලිබිගෙන් දානකම උම්මෙත් කරේ දැන් මේ ෆෙෂන් දත්තෝ මේ ඇඩ්වොකසීගේ වාකයකි මේ ජීතයකි ඩොකියුමන්ට් වෙෆා ඉංගිෆ හුන්නෙන් ජෙහෙන එච්චෙක් කමුගේ මේ ඇඩ්වොකසීක ෆෙෂන් එම ෆොර්තම ෆොතුම් වෙස් ෆුදේරක මේ දෙහස් බාවිහුග මටි කොමිෂන් කරුගන්න රුවි ෆොතොගස් ඒ ෆුදේවරක සමාලකන් දිබුණු එමි මීගේ සවුම් වෙසම ඉතුරු හෙලුන් තෙරකම මීහුගේ සමාලකන් දිබිගෙන් දානකම උම්මෙදු කරන්නේ දෙමි ඇඩ්වොකේෂන් ඇඩ්වොකසී දෙමියෝති यदि मैं इंटरव्यू आऊँ बस मी से के बैक रंगल मालूम मत के हम तौर में नलिप के में दिया नहीं मालूम करेंगे भी तो फाहा कोलम बेणुम वा इतुरु का में एग्जीबिशन होती थी ना कोंग आशारे नेशनल आर्ट गैलरी का व्यास के निबे फवड़ा तो गई ये तो की और मैं हम उम्मीद करेंगे बैलून तेरे गिना फरात तक हम ज़ियारत को आमी एग्जिबिशन उंगिना मालूमात के होदमुंगे दानकम वारा मुहिम मासेकेत के आलमंगे तारिकनो तालमंगे सागाफे दिरुमुगा अतिकुरा मुंदने वारा पुरा मासेके तालमंग उम्मीद कुरने एग्जिबिशन नंग हम रंगळु तारुहि बेल्दि बिकेन दानकम बड़े शुक्रिया के तो वडे